Ako vam kažem da su u to vreme bile legende Kragujevca neki policajac koga smo zvali Gile Pandur, koji nas je šišao sa makazama u centru ako bi slučajno neko prešao liniju Zulufa zamišljenu kako bi njemu odgovaralo, onda je tu bio jedan hodnik na Korzovu, a Korzo inače šetalište za oni koji ne znaju. I onda nas on uvede tu jedan hodnik koji se zvao Boja, tu su bile fabrike, prodavnice Boja, i onda imao makaz u džepu, skrati frizuru na adekvatan nivo, onako kako uljudno socijalističko Mladinac treba da ima kosu i tako dalje. Pa se sjećam da su se nosili neke Pepito pantalone tako uske i proštepane ovde po sredini da si samo ležeći mogao da ih obučeš i uz pomoć prijatelja da ustaneš, jer ako si ustajao, mislim, prosto bi pukle. Znači, onda se navuku pantalone ležeći i legneš, a onda ti prijatelj da ruke, podignete i ti onako ustaneš i ideš kao lutka. Onda Gile dođe, uzme makaze pa ti proreže pantalone. Gile je bio simbol.